Directors atatu a mukawa wa Sunstar uria uri itura-ini ria makenji mwena wa Gatanga Murang'a ni marethanwo nao ni thirikari thutha wa nyumba ya gorofa 4 iria irakagwo mukawa-ini uyu kumomoka na kuraga mavundi aria marakaga kuo. What we are looking for is that we are tracking down the hotel owners. Understand there are the 3 directors who manages this facility, and also the contract on side. Commissioner wa gitaro gia gatagate Wilfred Nyagwanga akiuga ona arugamiriri a mwako uyu mari na thitango kuona mahitia maronekire mwakire-ini wa nyumba ino. There are also government officers who are supposed to manage this project. They are also going to be held accountable. Why they never saw this thing come. Ndeto ikurite gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria na njira nene guku agiukirira ruhonge rwa urugamiriri miako bururi-ini NCA. Ndu mutiuza magituhengano atike tukarore ki ni kuria atiriri tondu mwako ni gwakwo takitwo uria wagiriire ri tatu gutiga utiro githie kundu gwi gwakuhenia andu. National Construction Authority ri to nio maroraga magasupervise muthenya ri ni mararorete ucio ngi National Construction Authority magiru kurwo mena list ya mabundi mothe me mwako-ini. Una thegia wa ruhonge rwa NCA gukorwo rungu rwa thirikari nene wa Iria augite riu gutire mwako ona umwe uritikagirio guthie na mbere kaunti-ini ya Murang'a angikorwo wabici ya miako thirikari-ini ya kaunti ndirikoragwo yamukirite marua ma unyavara kuma kuri NCA niguo kugitira ngero ta ici kuoneka ringi. Koguo riu kuma riu department yako ya miako makiheana report na Nairobi to ruhonge ru tirwito na utige moria ciuria riu tuko insist matuheage report ya miako magitwara report na Nairobi magatige mwe kaunti-ini. Mubunge wa guku Gatanga Ndwati Ngugi uria ni engineer wa miako agikira uira ati ni mamwako uyu ndurakinyaniria ikiro guku atongoria thirikari-ini ta director wa Athi Water Betimaina magikinyia gutigirira Mihang'o eno ni yaithirana. Angikorwo Ngai egukurathima no tonga handu hokorwo wikirathimo kuri andu aria angi ni guka gwaka mwako to na ni turona kina National Construction Authority ni mamakite mwako uyu unsafe angikorwo niguo gukuhiana ni undu wa kumakania muno. National Construction Authority no ginya iko answerable kuri andu acio mahurukite muthenya wa umuthi tondu oria mweke watho horo wigie kurora miako twatigeire watho witu ugite ni National Construction Authority na niyo heanaga kindu itagwo standards cia miako. Minister wa miako bururi-ini James Macharia akiaria na njira ya thimu agitigirira bulldozers igire iria cirakaga barabara ya mau na keno guthie marwa ni ciakinya haha guteithiriria Mihang'o ya guthikuria. Utuku wa ira ni turaraniirie na andu aria andu ao matari maronekana rungu rwa mahiga maya kuria maratariirie kigiriko kiao. Ni Mihang'o ya kweheria mahiga o undu umwe na cuma cia nyumba ino irarikirie kumomoka mukawa-ini uyu wa Sunstar guku mwena wa Murang'a atongoria magithie na mbere na guka handu haha na kumiriria family cia andu aria matigitwo ni endwa ao. Wakiigwa kamuhu wa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi magoro ritwa riakwa ni Sera wa Boy wa Mwangi.